Yes, reka anongere mbasuze ke mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze bacu mudukurikira no kwibendera TV. Uyu munsi turi kuwa mbere ni tariki 21 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025 twinjiye mu makuru yo muri iki gitondo mbere yo kugira gahunda winjiramo z'umunsi mbere yo gupanga kujya mu kazi nyemerera tubanze dusangire amakuru na makuru atari buze kugutwara umwanya munini icyo ngusaba nuko gusa unyemerera gatoya cyane. Aya makuru aritsa kandi yibande mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko umujyi wa Uvira hongeye kuramuka ibibazo by'umutekano muke n'ubwoba bwinshi, ndetse kandi hakaba hongeye kuramuka amasasu mu bice bikikije uyu mujyi. Ikindi nakubwira nuko abantu bongeye kubyuka abafite ubwoba, ndetse bikaba bikomeje kugenda bibaye ikibazo gikomeye cyane. Ni nyuma y'uko n'ubundi muri uyu mujyi hongeye kurara imikwabo, ndetse na bariyeri zikomeje kuba nyinshi ngo zirimo gusaka abitwa cyase abo ngo barimo kuvugwa ko ari ibyitso n'amaneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Turaza kandi kunyarukira muri Sange turebe uko byifashe. Abaturage batuye aha muri Sange barimo guhunga ku bwinshi muri iki gitondo nyuma y'uko n'ubundi aha hongeye kuramukira amasasu. Turaza kandi no kunyura muri Fizi. Biravugwa ko muri Fizi hongeye gutoragurwa cyangwa se kuvumburwa imirambo y'abarasiwe muri bice nyuma y'uko hamaze iminsi habera imirwano iremereye cyane. Imirambo rero bivugwa ko ibarirwa hagati y'itatu n'ine. Ni imirambo itari mikeya, ikaba rero yongeye kugaragara ahangaha. Bikaba bivugwa ko ngo yaba ari y'abarwanyi b'igihugu cy'u Burundi. Turaza kunyarukira Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no ku murwa mukuru w'iki gihugu. Tubabwire ko hari undi musirikare wongeye gutabwa muri yombi muri ya turu do RDC cyangwa se do la RDC yo gufunga aba generali abajenero. Nibagiwe ko ari mu bwinshi. Ni ya gahunda ikomeje kuvugwa yo gufunga abajenero hano muri iki gihugu. Hanyuma turaza kandi kubabwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bagiranye inama n'abamotari hano mujyi wa Goma ni kuri iki cyumweru. Akaba rero nabyo turaza kurebera hamwe byagiye bigarukwaho muri iyi nama. Turaza kandi kubabwira ko abarundi bagaragaye barimo kujya kugaba ibitero muri Bukavu. Turaza kurebera hamwe ibice aba barundi bagaragaye barimo kwideployingamo. Ngibyo rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru. Turaza no kureba nitubona akanya tugaruke ku bya MONUSCO. ese MONUSCO ihagaze he ku bijyanye n'amasezerano arimo gutegurwa, no kuvuga ku mbanzirizamushinga z'amasezerano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kongo. Reka rero mbahe ikaze mwese, mbibutse gukora like niba bamaze kugera hano, mbibutse niba ari ubwa mbere mugeze hano gukora subscribe. Mugiye mukora subscribe mukibuka no gukora kuri ako kantu k'inzogera. Mbibutse kandi kudufasha gusharinga izi nkuru no kujya hasi aho ngaho handitse share ukahakanda bagahita bakwereka link ukayikopiya ukagenda uyisangiza abandi mu magurupe ya WhatsApp, kuri Facebook, kuri Twitter n'ahandi. Niba rero muri kumwe natwe nyemerera ubimbwire, unyandikire hasi aho umbwira uti turi kumwe 5 kuri 5 muri aya makuru. Ushobora no kumbwira aho uherereye kugira ngo tujye dukomeza amwese tubahe ikaze tuzi neza aho muherereye mwese. Rero ikaze mu kanya gato, reka twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye.
Yes, reka anongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu twinjiye muri aya makuru rero mwese muherereye mbahe ikaze abaherereye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa, mu Holandi, mu Bwongereza, Norvège, Canada, mu Bubiligi n'ahandi. Tubahe ikaze abaherereye muri Kenya, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Uganda, mu Burundi, muri Tanzania, muri Zambia, muri Afrique du Sud, mwese ikaze. Abaherereye mu Rwanda namwe tubahaye ikaze, abari Musanze, abari Kayonza, abari Nyagatare, abari Kigali, abari Rubavu, abari hehe ahandi ubwo hasigaye ni hehe, abari ku Gisozi, abari Rurindo, mwese tubahaye ikaze. Niko duhaye ikaze kandi abo duherereye kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Niba nawe wifuza kubana natwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, utwandikire hasi aho ngaho, ubundi ibintu tubigufashemo kandi byihute. Twinjiye muri aya makuru rero. Mu mujyi wa Uvira rwongeye ibintu byongeye kuramuka abikomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo mbabwire ko hongeye kuba imikwabo iteye ubwoba muri uyu mujyi wa Uvira. Ni mu ijoro ryakeye aho nubundi hongeye kuba imikwabo ndetse na bariyeri zikomeye kandi ziteye ubwoba muri uyu mujyi wa Uvira. Ni muri Kivu ya Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahantu habaye imikwabo ni henshi, ariko icyo nifuza kubabwira cyangwa se icyo nifuza ko twagarukaho ni ukurebera hamwe ahagiye hashyirwa abariyeri. Akaba ari bariyeri rero zirimo gushyirwaho n'abasirikare. Hari ahitwa BGDS ASBR DRC, hari bariyeri yamaze gushyirwaho, ikaba n'ubundi ikomeje kugenda ibarizwaho abayobozi bo mu gisirikare. Ni bariyeri rero yegereye umuhanda, n'umuhanda twavuga ko ari umuhanda wo muri quartier. Reka kugira ngo yenda ngerageze kukuyobora, hariho urabona uturutse mu muhanda munini route nationale numero 5 ukamanuka hano hari agace kitwa Fizi, ubwo hitwa ugera hitwa She Igete, ukamanuka hitwa WhatsApp, aho kugira ngo ukomeze umanuke kuri route nationale numero 5 ugatambika usa n'uwegereza kuri Eglise Arche de l'Alliance, hanyuma waharenga uhita ugobyora hagana hepfo, aho kugira ngo ukomeze kuri Cathedrale Saint Paul d'Uvira ukasa n'ugobyora kuri Baraza la Paroka cyangwa se Baraza la Paroya. Aho hafi aha rero niho hashyizwe bariyeri. Ni bariyeri ikomeye cyane, bivuga yuko irimo gusaka buri kintu cyose, kandi ikaba ari bariyeri bivuga yuko ngo ikomeye, kubera yuko hari abarimo kuyigeraho ntibaharenge, hari abarimo kuyigeraho ntibaharenge amahoro. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire ko ibintu bikomeje gukomera cyane cyane aha muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi nababwira nuko Wazalendo zakomeje ibyo nakwita ko hari imikwabo. Hari ahantu hitwa Nyarumanga muri uyu mujyi wa Uvira. Abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC baraye bakoze imikwabo yo gusaka izi ngo hafi, ntago navuga ngo ni zose, ariko basatse nyinshi, kubera ko aka ni agace gatuwe cyane, ariko kakaba ari agace kasa n'akegereye ishyamba. Ahangaha rero hakaba habaye umusako uremereye kandi ukomeye muri iri joro ryakeye, nyuma y'uko ngo barimo kuvuga yuko hari amaneko b'intare za Sarambwe baherereye muri uyu mujyi wa Uvira, ariko ngo abenshi bakaba bari muri aka gace. Akaba ariyo mpamvu rero haherekejwe imikwabo n'imisako iteye ubwoba. Reka twerekeze muri Sange turebere hamwe naho ko ibintu biramutse. Abaturage batuye muri Sange barimo guhunga ku bwinshi kubera amasasu.
abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo abongeye kubyuka bagaba ibitero muri bice bya Sange bazamukiye Kavivira, ariko aho kugira ngo bakomereze muri ibi bice aho kugira ngo abakomereze ahangaha kuri Bureau du Groupement Incorporé do Kagando, bo babaye asa n'abaca ku rundi ruhande ruteganye na Medical Center SOS Uvira, noneho barazamuka aho kugira ngo kate bagere Kawezi cyangwa se bazamuke Kawezi, bazamukira kuri uru ruhande ahubwo rusa n'urwitegeye Tema na route nationale nimero 5, bamaze gusana bigira haruguru gatoya bitegeye agace kitwa Abutaho, batangira kurasa, ariko ndagira ngo nkubwire ko ntago bari bakageze muri aka gace neza, ahubwo bari bitegeye, urabona uvuye aha muri aka gace kari Mutema usa n'uwerekeza ku rundi ruhande ahitwa Ukopasuki, ubaye nk'uca umurongo utambika ukawahuranyiriza kuri Ukopasuki werekeza hinangaha muri ibice bya Tema cyangwa se muri aya mashyamba yahitwa Tema, niho bazamukiye. Aha bivugwa yuko ngo bari bitegeye neza bya birindiro by'abarwanyi b'abacanshuro byashyizwe hafi y'aka gace kitwa Tema. Bageze aha rero baba bitegeye neza aka gace ka Butaho, batangira kohereza amasasu menshi muri ibice bya Akiriba, Runingo ndetse na Sange ndetse n'akandi gace kitwa Kahamba. Hoherejwe rero amasasu menshi. Bamaze kohereza amasasu menshi, abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo basa n'abigira hepfo gatoya, basa n'abava muri aka gace ka Sange bagera ahitwa Akabunambo, batangira noneho gusuka umuriro w'amasasu. Ndagira ngo nkubwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe muri iki gitondo babyutse basuka umuriro w'amasasu uteye ubwoba. Ibi rero bikaba byatumye n'ubundi abaturage baherereye aha muri ibi bice bya Asange n'ubundi bongera kubyuka bazinga utwabo barahunga. Aha hantu hitwa WTM Sepake Smiri na Asange muri iki gitondo baravuga yuko abaturage ngo aturutse muri ibi bice n'ubundi ngo bongeye guhunga ku bwinshi, berekeza mu bice bitandukanye, abazamuka ruguru za Runingo ahubwo Rungutu. Abaturage rero bakaba bakomeje kugenda bahunga ku bwinshi berekeza muri ibi bice. Rungutu ni umujyi munini cyane, ni umujyi kandi bigaragara ko utuwe cyane, ahubwo aka gace ka Sange ko rwose ubona ko rwose narebye neza ntago gatuwe cyane, usibye yenda nk'ingo zitari nyinshi nkeya cyane, ariko ubundi ntago wavuga yuko ahangaha hatuwe rwose ugereranyije na Rungutu. Hanyuma rero ngivyo ibijyanye n'uru rugamba rwaramukiye ahangaha, abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bakaba bamaze kusana bajya Karungu, bakaba rero batangiye koherezanya amasasu hagati yabo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Hanyuma twerekeje muri Fizi kugira ngo ibijyanye n'uko urugamba ruramutse byose tubijyanire hamwe. Turabwira yuko n'ubundi aha muri Fizi hongeye gutoragurwa imirambo, akaba rero hamaze gutoragurwa imirambo 3, ni imirambo yatoraguwe muri iri joro. Bivuga yuko n'ubundi nyuma yuko ahangaha hamaze iminsi habera imirwano ikomeye kandi iremereye, bivugwa yuko hongeye gutoragurwa imirambo igera kuri 3. Biravuga yuko ishobora kuba ari igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyangwa se abo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Iyi rero akaba ari imirambo ngo yarashwe ubwo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabaga ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. N'ubundi akaba ari imirwano imaze iminsi ibera muri ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo, muri Fizi,
yes muri Fizi no mu bindi bice bitandukanye za Minembwe aho ngaho. Hakaba rero hamaze iminsi habera imirwano iremereye kandi ikomeye cyane. Nta gitangaje kandi nta n'icyatungurana rero kubera yuko abyanze bikunze ishobora kuba ari imwe mu mirambo n'ubundi yagiye isigara ahangaha. Reka twerekeze Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko wari umuyobozi w'ibiro bya General Frank Ntumba Bwamunda ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro ya Perezida Tshisekedi yamaze gutabwa muri yombi. Uyu akaba yitwa Marcel Kabeya. Ifungwa rya Kabeya ryakurikiye rya General Ntumba wafashwe n'abashinzwe iperereza ku mugoroba wo kuwa 17 Nyakanga muri uyu mwaka w'2025 bamukekaho gushaka kugirira nabi Tshisekedi. Amakuru y'ifungwa rya General Ntumba na Kabeya yemejwe n'abashinzwe umutekano batandukanye nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Jeune Afrique cyavuganye n'aba abantu bemeje aya makuru. Mbere yuko uyu musirikare afatwa yari yatumijweho na Perezida Tshisekedi ku biro by'umukuru w'igihugu ku mugoroba kugira ngo baganire. Bivugwa ko General Ntumba ari mu bantu b'ingenzi bari bafite umugambi wo gukura Tshisekedi ku butegetsi. Uyu mugambi ukaba uvugwamo abandi basirikare barimo General Christian Chiwewe nawe ufunzwe kuva mu cyumweru gishize. Ubwo Tshisekedi yari mu ruzinduko rw'akazi mu Budage muri Gashyantare, hari abanyamerika bamuburiye ko ashobora gukurwa ku butegetsi. Amakuru Tshisekedi yahawe asa n'andi yahawe n'umushoramari w'umunyamerika ufite ubwenegihugu bwa Israeli witwa Moti Kahana muri Mutarama, ubwo bahuriraga i Davos mu Busuwisi mu nama y'ihuriro mpuzamahanga y'ubukungu. Ibiro ntaramakuru Reuters mu cyumweru gishize byatangaje ko ku rutonde Kahana yahaye Tshisekedi rw'abafite umugambi wo kumukura ku butegetsi harimo General Ntumba. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi bw'iki gihugu yitwa Augustin Kabuya tariki 15 Nyakanga yahishuye ko General Chiwewe ubwo yahatwaga ibibazo n'abashinzwe iperereza awe atigeze ahakana umugambi wo gushaka akwica Tshisekedi, ndetse akaba ari nawe ngo urimo kugenda avuga n'abandi. General Ntumba yabaye umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu kuva muri Nyakanga mu mwaka w'2020. Icyo gihe yarasimbuye Lieutenant General Jean-Claude Yavu Kabeya. Ngibyo rero ibintu bikaba bikomeje kugenda bifata urwego rwo hejuru. Reka tunagaruke kuri iyi nkuru ivuga ko ingabo z'u Burundi zoherejwe Ishabunda muri gahunda yo gufata umujyi wa Bukavu. Ihuriro Alliance Fleuve Congo mama 23 rirashinja leta ya Congo kongera ingabo mu bice byose bya ahabera imirwano. Akaba ari itangazo rivuga ko igihugu cy'u Burundi cyohereje ingabo zifite ibikoresho bihagije muri iryo huriro y'ingabo bashaka ngo kwisubiza umujyi wa Bukavu. Lawrence Kanyuka umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo yavuze ko leta ya Congo ikomeje gahunda yo gushaka kwisubiza Bukavu n'umujyi wa Goma. Bikaba rero bivuga ko ngo aba basirikare b'u Burundi bagera kuri 520 bafite ibikoresho bagaragaye barimo kwerekeza hitwa Ishabunda. Izi ngabo rero ngo zikaba zishaka kujya i Bukavu zivuye hitwa Zimbira mu rwego rwo guha imbaraga y'ingabo ziri mu kibaya cya Ruzizi. Burundi kugeza ubu ntacyo baratangaza kuri aya makuru, gusa nyine amakuru akavuga yuko ngo abasirikare bongeye kugaragara n'ubundi barimo kwerekeza muri bice muri gahunda ngo ijyanye no kuba bakwisubiza umujyi wa Bukavu na Goma.
hanyuma rero ku munsi w'ejo ni ku cyumweru mu mujyi wa Goma abamotari bijeje guverineri Bahati ufatanye mu kurinda umutekano w'uyu mujyi. Mu nama yo ku cyumweru ni ku munsi w'ejo tariki 20 Nyakanga kuri stade d'Unité, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru iyobowe na Alliance Fleuve Congo 23 witwa Bahati Erasto yaganiriye n'abamotari b'Igoma ku kibazo cy'umutekano maze bamwizeza imbaraga n'ubufatanye mu kurinda umutekano no gufatanya mu kurinda umutekano w'uyu mujyi wa Goma. Nuruhe ruhare MONUSCO izagira mu gushyira mu bikorwa itangazo ry'amasezerano y'Doha muri Qatar nyuma yo gushyira umukono ku itangazo ry'amahame hagati ya Kinshasa na Alliance Fleuve Congo mu muhango wabaye ku wa gatandatu tariki 19 Nyakanga muri uyu mwaka. Ubu amaso yose arareba ishyirwa mu bikorwa ry'aya amahame. Muri iyi nzira kandi impande zombi izayasinye ntizizaba ziri zonyine kuko zizunganirwa n'inkunga mpuzamahanga harimo na MONUSCO no kuvuga ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri DRC. Hanyuma rero icyo twibaza ni kigira kiti ese MONUSCO izaba ifite izihe nshingano muri ibi bikorwa? MONUSCO rero ngo izajya yishyura buri kwezi fagitire y'amashanyarazi inganda n'ibihumbi byinshi by'amadolari ku bijyanye n'ibikorwa ngo bizagenda bikorwa mu kubahiriza aya masezerano. Ngibyo rero ibyo twagarukaho mu bijyanye n'aya masezerano. Hanyuma rero reka tugane ku musozo w'aya makuru twagarukagaho muri iki gitondo. Ubundi mbare kuri mujye mu kazi, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Bagiye mu kazi muhaye kandi muronke, abagiye mu zindi gahunda namwe mugire gahunda nziza, abatari mu bihe byiza ariko namwe mwihangana. Njye nitwa Mukada, ni kwibendera TV. Mwese ndabashimiye cyane, mwirirweho, mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.